Ono što ću reći o koracima temelji na ekonomskom programu SDP-a za izbore 2014. godine. Prvo, potrebno je obaviti potrebne političke reforme koje bi trebalo da vrate kredibilitet, odnosno povjerenje Bosne i Hercegovine i njenog ambijenta kako za domaće, tako i strane investitore. I to je, kako se pokazalo, veoma važno za pokretanje ekonomskog rasta. Stvara jedan optimizam i kod građana i kod potencijalnih investitora. To je riječ o napretku prema Europskoj uniji i NATO-u. Drugi korak je vezan za poboljšanje poslovnog okruženja, u čemu prije svega mislim da treba osigurati lakoću poslovanja i drugo, rasteretiti troškove plaća velikim doprinosima i porezima, a to kompenzirati reformama strukturalnim u javnoj potrošnji i izmjenom stope PDV-a koja treba uz to da bude diferencirana. Treći korak je vezan za izgradnju institucija koje podržavaju ekonomski rast, koje podržavaju izvoznu orijentaciju, koje podržavaju pravdu i socijalnu jednakost. Prije svega smatram da je tu potrebno izvršiti strukturalne reforme u javnoj potrošnji, učiniti je racionalnijom, zatim ojačati sudsko-tužilačke institucije za borbu protiv kriminala i korupcije i uopće sve druge institucije od kojih zavisi i ekonomski rast i zapošljavanje i napredak prema Europskoj uniji. Inače, strategija razvoja mora biti utemeljena na izvoznom vođenom rastu i reindustrializaciji i tu je jako važno osigurati i reformu javnog sektora poduzeća koji pruža veliki potencijal za rast, a danas je izvor brojnih gubitaka i neracionalnosti.